Украина istihbaratının deniz dronları 2 Rus qayığını yok etdi. Bu ay içinde endi ikinci kere Magura ve 5 dronları Kırım'ın şimali garbi taraflarında bulungan Akmeçit civarlarındaki Tar körfezine kırdı. Kadrlarda görüngenine göre Rus Mi-24 ve Mi-8 uçağı Ukraina dronlarını yok etmeye tırışı. Bir tuna qayığı Persiyanında vuruldu. Rus tetkikatçıları bildirgenine göre ikincisi sığırcılarının qayığı yanında yok etildi. Sığırcılarının gemisi de ciddi zarar görgen. Tuna nakliyat çıkarma qayığı onun alümin kevdesi bar 9 metr uzunlukta ve 8,5 metr kenglikte 6 kişini taşıyabilir. Tunalarını hem Rus sığırcıları hem de Rus fevkalade vaziyet hizmetçileri kullanı. Rus harbiy mütehassısları ve tahkikatçıları degenine göre Magura insansız qayıkları işgal etilgen Kırım'da roket tehlikesi ilan etilgeni vakit Rus işgalcilerine ucum etti. Rus qayıkları körfezde saklanmağa tırıştı ama korçalav koraları çalışıp yetiştirmegeni için anda olarını tezden Ukraina ana istihbaratının ekipajsız qayıkları taptı. Bunun beraber Ukraina istihbarat merkezinde operatsiyanın tavsiyatlarını açıklamaylar. Ця робота не буде припинятися. Зрозуміло, що ворог буде пробувати враховувати власні помилки. Ворог вчиться і намагається ховати свої кораблі, свої катери, ховати від українських сил безпеки і оборони, використовуючи додаткові все нові і нові методи захисту. Bu kere Rus müdafası birçok uçaklarını avağa koterdi. Kırım'da işgalciler 32 kere avağa uçak ve vertolyotlarını kotergeni haqda malumat var. Hususan Su-27, 30-35 uçakları, MiG-29 ve K-27-28 Mi-8 vertolyotlarını kullandılar. Defense Express matbuatının bildirgenine göre Ruslardan bu gibi deniz dronlarına karşı uçaklarının kullanması Ukraina dronlarını havadan izlemege mecbur kalganlarını gösteriyor. Bundan evvel Tar körfezinde yapılgan ucum vaktında Magura dronları P-73 hava roketi taşıganını belli oldu. Ama bu kere onların kullanılığını kimse tasdiklamadı. Bu ise Şarkı Yalılar, yani işgal etilgen Kereç keçken gece Rus harbiy noktalarına yapılgan kütlevi ucumlar çerçevesinde mında çok şamata koptu. Yerli sakinlerinin degenine göre patlamalar o kadar şiddetliydi ki pencereler titredi. İşgalci hakimiyet yok etilgen kalıntılarının birkaç parom, demiryol ve arabaga zarar bergenini bildirdi. Astra Rus matbuatı bildirgenine göre ise Kereç boğazında Miçta adlı kater battı. Rus Müdafaa Nazirligi ise sabah yapkan çıkışı 8 atakımız raketi ve 8 Ukraina dronunu yok etkenlerini bildirdi. Ukraina ordusu Kereç'e yapılgan ucumunu hiçbir şekilde izahlamadı. ФСБ Kırım'da Sankedersin 4 diversant tutkanı haqda esabat beri. İşgalciler er adamlarga çeşit türlü kabahatlar yükledi. İşgalci ordunun hareketlerini takip etuf, Kereç köprü müdafasını yapan sistemlerinin yerlerini öğrenuf, Sudak yanında hava savunma sistemlerinin foto resimlerini çekif ve demiryolda diversiya hazırlıkları. Sankedersin mabusler Ukraina baş istihbaratı emirinin Kırım'ın çeşit köşelerinde demir yollarını patlatmak gerek idi. Birinciden Kereç civarlarında yerleşken Begerev koyundu. Bu raket ucumının yapmağa planlaştırılgan eken. Взорвать, остановить поезд. И после будет нанесен ракетный удар. ФСБ'nin yayınlagan kadrlarında görüngenine göre 3 mabuz var. Onların yüzleri gizlengen. Sözde iftiraları ise ayrı cümlelerinin montaj etilgen. Daha bir tutulgan mabusunu işgalciler göstermedi. Rus istihbaratçılarının degenine göre bularının idaricisi Bahtiyar adında bir er adam eken. ФСБ'nin iddia etkenine göre o özü yapkan patlayıcının bir skuranda patlama neticesinde elak oldu. Hadiseni Kırım'ın işgalci yolbaşısı Sergey Aksyonov izatladı. Мне без разницы, в каком виде нам достаются террористы, я имею в виду живым или мертвым. То есть, как бы, абсолютно. Спрашивать, кто у них там хозяин, кто их отправлял, вот мне вообще не интересно давным-давно.
Элек олғанына қияды белі дегел русларның дегеніне көре о 54 яшында еді. Шымдылық мабыслерінің адларыны да ачықламайлар. Тынту фактында оларда бұйық арсенал тапқанлар. АК-74 автоматы, ТТ табанжасы, Дегтярев құршын атыжысы, фарқлы калибрлі құршынлар ве дигер силях чешітлері. Бұндан да ғайры санкедерсін ескі тыш Украина паспорты, телефон ве Киевлі дәрежінен язышмалар тапылған. Андре деген адамдан месажлар не үшіндір ФСБ келгені вақыт келмеге башлаған. Месажларға ешбір жауап жоқтыр. Месажда есе бір чоқ ади хаталар бар. Вчерашнее сообщение на украинском языке. Чабан что-то граф не на связи, я не могу до него дозвониться. Бойында сонки ай ішінде işgalcilerinin demir yolda terakt тоқтатқанлары ile bağlı üçüncü açıklaması oldu. Bundan evvel sözde demir yol diversantlarına karşı kütlevi tıntuvler keçkensene barde ötkerilgen edi. Malum olğan üzere bir kaç defa demir yollarının zarar көргенлері ve mal vagonlarının devrilgeninden sonra FSB xadimleri onlarca tıntuv geçirip birçok insanlarını tuttu. Neticede olarını terakt hazırlaganlarında kabatladılar. Русларның кокласы olması için халқына иханет етті. Қырым işgalden kurtarılған соңра есенді 12 yılға Украина писханесіне кіре біле. Қырым прокуратурасы Учдава бойынша Эйваз Умеровға шеклев сеслендірді. Умеров өз-өзіні işgalci Қырым татар милли медени мұхтариетінің işgalci рейсі оларақ илян етті. Оны devlet иханетінде Рус арби тежавузының ақламасында ve душманин işbirlikte қабатлайлар. Судова лінгвістична експертиза підтвердила, що у висловлюваннях підозрюваного містяться виправдовування збройної агресії РФ та підтримка рішень і дій її окупаційної адміністрації. До того ж, у 2022-2023 роках у соцмережі він публікував інформацію про збір та передачу допомоги окремим підрозділам держави-агресора, що беруть участь в бойових діях на території України. Русларның құлы Эйваз Умеров işgalci ордыны зырхлар ve ноутбукларнен темин етеді. Кеченлері ise Озер Рус ордысына қошылды. Апесханеден көңілі шекілде ордуға кетті. Кеченлері она işgalci mahkeme дигер хайын Энвер Мусаевнен қавға еткені үшін 3 yıl апес жазасы үкіміні чықарды. Апесханеден Эйваз Умеров хабатыны түзелтмек үшін жебеге кетмеге істеді. Енді ise жасаретіні топлап, дөгішке Қырым татар халқының лидері Мустафа Джемилевны ve Milli Meclis Reisi Rifat Чубаровны чағыра. Я с 2014 года отстаиваю и буду отстаивать, что будущее крымско-татарского народа, сохранение его культуры, языка, религии возможно только в рамках российской цивилизации. Ордуға қошылмаздан ve аписханеге тушмезден evvel o ата судақтың işgalci memuriyetinde meslihatçı olarak çalıştı. Anda o özünü Kırım Tatar Cemiyeti'nin temsilcisi dep tanıtaydı. Rus işgalinden sonra Kırım'ны terk etkenlerge ise tehditler seslendiriydi. Если ваши зажратые, наглые, трусливые морды будут давать интервью налево-направо о том, как вам плохо жилось в российском Крыму, такие люди, как я, молодые, отчаянные, устроят такую веселую жизнь вашему бизнесу, вашим родным, вашим семьям. И поверьте мне, это не шутки. Şimdi Эйваз Умеров Rus arbi kıyafetini maqtay ve talim meydanlarından videolar çeki. Gerçek cebege çıkacak mı? Büyük bir tapmaca. Ama Kırım Tatar askerlerinden gayrı onu Ukrayna hukuk korçalayıcıları da bekley.